Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ku bismillah dikawitan alhamdulillah wekasan sholawat sinareng salam ka nabi akhiru zaman. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayatilu doa jalma dikabul Allah Ta'ala, eta dawuhan Rasulna dina sapali hadisna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hiji pamimpin nu adil ngatur jeung mimpina adil, mimpin di kalangan rakyat, mimpina tara khianat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nyumponan janji-janjina sareng sagala rupina nu jadi kawajibana adil jadi pamimpina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ari anu kaduana jalma anu sok puasa, doana sok ditarima ku Gusti Allah Ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ari anu katiluna dikabul eta doana, jalma anu dizaliman ulah zalim jalma iman. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tah sakitu pepelingna mugi aya manfaatna pikeun urang sadayana nu